आङो मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्सपार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40तानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जे समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौ देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा खुलुमबाय नमस्कार সকলকে মোৰ চেনেলত আদৰণি জনালো আং বৈকুবা আমি চেনেল বৰাই নাগৰবাই আজি মই এটা ভিডিঅ বিষয় মানে কবলৈ আহিছে আং যদি মই ভিডিঅ নিশ্চয় বুজাই নাইদেন এটা হল আজি নিউজ পোৰ্টেলত এতিয়া ট্ৰেন্ডিং এটা চলি আছে যে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল তেওঁলোকে মানে একগোট হ'ব লাগে ইউনাইট হ'ব লাগে তেওঁলোকে ৰিজনাল পাৰ্টি হিচাপে তেওঁলোকে একগোট হ'ব লাগে হবরা না হব মই ইয়ার বিষয় আজি কথা কম দিनै ইউপিপিএল आरो बिपिएफनि गेजेरावहाय बिथांमोना रिजनल राजखान्थि हानजा जानानै बिथांमोना दिनै खौसेथि जानांगौ इउनाइट जानांगौ होननानै दिनै रायजो राजाफोरनि डिमान्डआ बे बिटिआरआव थानाय बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि डिमान्डआ दा बे सोलिगासिनो दं नालाय तो बिनि सायाव जों सोरजों एकगट जानो এতিয়া আমি কোন পাৰ্টি কাৰ্ড লগৰ একগট হ'ব এতিয়া যদি हाग्रामा प्रमोद लगत एकगट हबो ना प्रमोद बर'ए हाग्रामा लगत एकगट हबो दा जों बेखौ जों मिथिनांगोन आमी एटु बुजिबो লাগিব নহয় জানো যদি কোনবা যদি ব্যক্তিয়ে কোনবা পলিটিক্যাল লিডারে সিটটো এৰি কিনি দিব লাগিব যে হন মোৰ সিট নালাগে আপুনি বহক আপুনি চিফ হওক লাগলে মই ডিপুটি চিফ হম কোনবা এটা কব পাৰিব লাগিব বা प्रमोद बर' सारे कब पारिब লাগিব বা हाग्रामा महिलारि सारे माने कब पारिब লাগিব যে হ'ব মোক সিট নালাগে মোক যিকোনো কিবা এটা পদপুলি দিয়ক বা ডিপুটি চিফ দিয়ক এনেকা কিবা এটা মিলা মিছে হ'ব লাগে যদি মিলা মিছা নহয় বা সালিজাৰি হয়খিনি দুটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি চাব লাগিব मोननैबो राजखान्थि हान्जाया नायनांगोन दा नङा होमबा जुदि मोननैबो राजखान्थि हान्जाया नायाब्ला जुदि मोननैबो राजखान्थि हान्जाया जुदि नायलाया बा जोंना प्रमोद बर' साराबो माने नाया बा हाग्रामा महिलारि साराबो नाया बिथांमोना रिजनल राजखान्थि हान्जाखौ दिनै गासिबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माने बर'नि अलखदखौ नुहुरनानै माने खौसेथिखौ लुबैदों तो बिनिखायनो दिनै गासिबो बुंजोबबाय दिनै जों नाम खोनानो गोनांथि गैला बै 15 आगस्ट उदांस्रि सानखालिनिफ्राय जेब्लानाखि आबसुनि डिफेन बर' सालायदोंमोन जेतिया 15 आगस्ट पार्टिছিলে 15 আগষ্ট এটা শুভ দিন আছিল তাৰ দিনতে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বৰা ছাৰে ফেচবুকত লিখিছিলে পোষ্ট লিখিছিলে পোষ্টত সেই লিখিখিনি কৈছিলে যে আমি যে আঞ্চলিক দল হিচাপে দুটা যদি আঞ্চলিক দল আছে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল একগট হ'ব লাগে বুলি दा बे लिरनाय मथेनो माने दिनै बिटिआरआव थानाय बांसिन डिमान्ड खालामदों बांसिन लुबैदों जुदि बर' जनगोष्ठीफ्रा बिनिखायनो जोंहा जुदि हारिया अलखद जाबायब्ला हारिनि अलखदखौ जों मिन्थिखाबायब्ला मोननैबो राजखान्थिनि गेजेराव बुजा बुजिया सोलिनांगोन दुटा राजखान्थि माने पलिटिकल पार्टी ভিতৰত এটা বুজা বুজি থাকিব লাগিব তেওঁলোকে কিবা এটা সালিজাৰি কৰি কিনি কিবা এটা সিটটো এৰি দিব লাগিব मोननै गेजेराव मोनसे नङा मोनसे सिटखौ हगारनानै होनांगोन माने आं दहाय होननाय बायदि जे हाग्रामायाबो जुदि बुंनो हायोब्ला लिडारनि गुन थागोन जे नाङा आंनो सिटखौ नांला प्रमोद बाहायानो सालायथ'थोंसै होननानै जुदि बिथाङा जुदि हाग्रामाखौ बुंनो हायोबा वेल एन्ड गुड बा फारसेथिं ओरैहाय जुदि दानि जुदि बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' साराबो जुदि होननो हायो दे हाग्रामानि सिट जाथोंसै आङो डिपुटि चिफ जानोसै जुदि बेफोरबायदि सिटफोरखौ जुदि शेयारिं खालामलायनानै जुदि मोजां जुदि सालायलायनो हायोबा रायजो राजाफ्रा बेसेबां गोजोनग्लायगोन बेसेबां खुसि जागोन जायनि फलाव गोबां समनिफ्राय जोंनि नागिरबाय थानाय बेखौ दिनै माने लुबैगोन
ধৰক এতিয়া অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমেন্দ্ৰ বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কৈছে BPF আৰু UPPL দলত তেওঁলোকে যদি একগোট যদি হয় ঠিকই আছে অসমৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে ক্ষতি নহ'ব কাৰণ বিজেপি মানে সকলোৰে লগত মিলিকিনি কামটো কৰি আছে বুলি কৈছে তা হুনকাদেন মানে বিজেপি যে আসামनि চিফ মিনিষ্টাৰ होनदों BPF आरो UPPL मोननैबो हानजाजों जुदि गोरोबलायनानै जुदि जायोबा आसामनि थाखाय मोजां खबर आसामनि थाखाय मोजां खौरां किन्तु बिजेपिनि थाखाय जेबो खथि जाया होननानै बिथाङा बुंदों जे बिजेपिया जाहैबाय बयजोंबो मिलापेटा खालामनानै सरकार सालायो होननानै नंगौ जेनेबा बिथाङाबो होनदों थिगैनो किन्तु आसलते नंगौ जे जोंसो बुजिनांगौ दा खारन मानो जुदि जोङो मोननैजों जुदि गद जायाब्ला मा जों राजनितिनि सम फैबा गावजों गाव बिदा फंबायजों बुलायबाय थागोन नामा थांनाय जेनेबा एमपि इलेक्सनावबो एसे बुलाय बुसि जाबाय ओइबा जेनेबा जेनेखि बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दं 25 आव माबावोसो बिदिबा बिदा फंबायजों बुलायबावनोसै आंनि गिनाया बिसो ओंखायनो आं लुबैदों जोंनि माने दैदेनगिरि सारमोनहा अनलायनानै हारिनि सार्थआव डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बा गासैबो रायजोफोरनि लुबैनाय मानि आरो जाय बिथांमोना जेनेबा माने इउनिटिखौ लुबैदों बिथांमोना जुदि इनभाइट खालामनानै जुदि रायलायनायनि जुदि सुजुगफोरखौ होयोब्ला आलोचना खालामनायनि जुदि सुजुग होयोब्ला आरो लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो जे BPF आरो UPPL লগত একেলগে মানে মিলা মিছা বা মিলা প্ৰীতি বা একগোট হোৱা কথাটো এইটো কি বুলি কয় সৰু কথা নহয় গতিকে কোনোবা এটা মাত মাতিব লাগিব কোনোবা এজন বা এফচই মাত মাতিব লাগিব জাতীয় সংগঠন হিচাপে যদি এফচই যদি মাত মাতি দিয়ে মাত মাতি কিনে যদি গোটাইবোৰ কথাকৈ যদি ভালকৈ যদি আলোচনা কৰাৰ পাছত কিবা এটা যদি একগোট যদি হ'ব পাৰে তেতিয়া বিটিআৰৰ বাকিন্দা ৰাইজৰ কাৰণে বহুত মানে এটা হেৰি ডাঙৰ এটা কথা হ'ব মানে কোনে না বিচাৰে সকলোৱে বিচাৰে বিটিআৰত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মানে সকলোৱে বিচাৰে তেওঁলোকে বিচাৰে যে জাতীয় আঞ্চলিক দল হিচাপে এতিয়া বিটিআৰত আছে BPF আৰু UPPL গতিকে দুটাৰ মাজত যদি কাজিয়া হোৱাটো যদি বাদ দি কিনি আমি যদি একগোট হৈ কিনি যদি কাম কৰিব পাৰে মাতিব পাৰে তেতিয়া ভাল এটা হেৰি পৰিস্থিতি আহিব ডেভেলপমেন্ট হৈ যাব বা হ'ব ভালকে ডেভেলপমেন্ট হ'ব পাৰিব সেই কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনক মানে চিন্তা কৰিব লাগিব চিন্তা কৰি কিনি কেনেকৈ আমি বিটিআৰটো শান্তি এটা পৰিস্থিতিৰ আনিব পাৰিব এইবোৰ চিন্তা কৰি কিনি আমি মানে একগোট হ'লে ভাল মানে ओंखायनो मा जों जेनेबा गासैबो जन बाहा जानो हानो बिथांमोना बाहा लुबैनो जोंनि जानायखौ नाथाय जोंसो एसे जों बर' हिसाबै जोंनो जेनेबा जुदि मोजाङै जुदि बुजिलायोब्ला दिनै बिनि सायाव नों बिक्रम आदायाबो होनबाय बिनि सायाव नों कास्टम ब्रादाराबो होनबाय प्रहलाद आदायाबो होनबाय प्रमेय रानी बायद'आबो होनबाय माबायाबो होनबाय सिडनि माने प्रमद बर' साराबो होनदों आरो जुदि राकेश ब्रह्म सारा जुदि होननाय बायदि जुदि गनायोब्ला माने सिबा माने मावनांगौ गोबां खोथा दङ हायोब्ला प्रमद बर'आनो माने चिफ जाथों आरो हारामाया डिप्युटि चिफ जाथों होननानै जुदि गनायोब्ला मोजां आरो जुदि बेखौ खोनाखानानै आं बोरै डिप्युटि चिफ जानो लासिंसिं आङो चिफआनो जागोन जुदि होननानै जुदि हारामा साननानै थायोब्ला बोरै जानो এতিয়া আমাৰ বিটিআৰত राकेश ब्रह्म ডাঙৰীয়া কৈছে আমাৰ বিটিআৰ বহুত ডেভেলপমেন্টৰ কাম কৰিব কাৰণে বহুত কাম বাকি আছে গতিকে আমি একগোট হোৱাটো আমি বিচাৰে BPF আৰু UPPL একগোট হোৱাটো আমি বিচাৰো কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ডিপুটি চিফ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিআৰত চিফ হ'ব লাগে কাৰণ বহুত মিছন আৰু ভিজন আছে এটো ফুলফিলমেন্ট মানে কৰিব কথা আছে গতিকে ডিপুটি চিফ হিচাপে হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে হ'ব লাগিব আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিআৰৰ চিফ হ'ব লাগিব মানে বেবাইদি কথাखौ বুंदों যদি এনেকা হয়
মিলাব পাৰে না নোৱাৰে বা দুটা ৰাজখান্তি দলৰ লগত মিলা প্ৰীচা হ'ব না নহ'ব ই কথা আহিব যদি কোনোবা যদি তলত থাকিব নিবিচাৰে সদায় যদি ওপৰত থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব পাৰে আমি কেনেকৈ ভাবিব পাৰি যে একগোট হ'ম বুলি दा बेनिखायनो जों सिन्था खालामनांगोन बेफोरनि सायाव निस्सय माबा मोनसे जोंनि दैदेनगिरि सारमोना रायलायगोन आं बेनि सायाव मिजिंथिबाय आरो जुदि जायोब्ला सोरबा सासेया सिट हगारनो हायाबा आं नुहुराखै आरो गोरोबनायखौ बे आरो थेंक इउ